Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir toğanlar, Huday Taalam tutkan oruzuңuzdарды kabul kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünde "As-siyamu vel Kur'anu yeşfa'ani." Oruzu menen Kur'an şefaat kılat deydi. Oruzu menen Kur'an kıyamet gününde koldoğuçu болады eкен. Oruzu aytат eкен, men күндүзү жегенден, ичкенден тыйдым дейт экен. Kur'an aytат экен, men түндөлөрү уктабастан мени окуп, мен уйкудан тыйдым деп айтат экен. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айында бизге колдоочу болгон Куранды көп окуганга аракет кылайлы. Kur'an Ramazan ayı bul, Kur'an çürügün ayı болгондуктан Ramazan ayыбыздын күнүн дагы, түнүн дагы Kur'an'ды көп окуу менен өткөзгөндү Кудай Таалам барыбызга насип кылсын. Туткан орозуңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.